Ix-xhur tas-sena ma' Fido. L-għodwa tajba, jiena Fido. Illum ser nitkellmu dwar ix-xhur tas-sena. Ix-xhur tas-sena huma 12: Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru. Nerġgħu naqraw flimkien. Ix-xhur tas-sena huma 12: Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju, Awwissu, Settembru, Ottubru, Novembru, Diċembru. Liema xahar imiss? Frar, Marzu, Marzu, April, Awwissu, Settembru, Ottubru, Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju, Ottubru, Novembru, Diċembru. Lulju, Awwissu, Settembru, Novembru, Diċembru, Jannar, Diċembru, Jannar, Frar. Ejja naqraw dwar ix-xhur tas-sena flimkien. F'Jannar inħossu l-bard. Fi Frar nużaw l-umbrella. F'Marzu naraw ħafna fjuri. F'April nieklu l-figolli. F'Mejju immorru xi piknik. F'Ġunju tibda sħana. F'Lulju immorru nowmu. F'Awwissu nieklu l-ġelat. F'Settembru inlestu l-uniformi. F'Ottubru ikun ir-riħ. F'Novembru nieklu s-soppa tal-qara ħamra. F'Diċembru narmaw is-siġra tal-milied. Saħħa tfal! Saħħa u grazzi!